Jinolon kisah yatim piatu Yuh masa karu di acaraya Ayah jiji oleh serdadu Han mepat kubu ino hat masa Han mepat kubu ino hat masa Bak pole malam diteka sengu Kemeheban Tuhan asoteka Ayah tiba umi up tutu Di kotaku ditembak mata Di kotaku ditembak mata Hana terbelenyan makji pelaku Han mepat kubu gadah pusara But awak bangsat lam nanggro karu Jadi pelaku dum anu bangsa Jadi pelaku dum anu bangsa Sakit disiksa, oh ya Tuhanku Beluah kubu para syuhada Para pejuang Aceh Perang Sabi Ya Allah negeri asal syuruga Ya Allah negeri asal syuruga Aceh lesaga munau sejarah Benan pegah ba'anu bangsa Mangat ditusa sayang poh ayah Masa kalepah di Aceh Raya Masa kalepah di Aceh Raya